Kombo minutes ntsena ibile ona ya khomembiri nangona ko Africa obulabula mina nikhalanga Pet Mathebula engwana rasamato jimo xitlango maxingetano wa cecana makuna lo ndandasi akwamkela mingisirome kaba kwamkela kusukala a Gauteng Mpumalanga a Northwest ale Limpopo na kuma go audio streaming yamkana lona fm.co.za raisa swinene a Limpopo Valley kulangutero timfula kwala ka varavo mone kambe sweswi rahisa Limpopo Valley yala kusuka kwele amaphungubye hileswiya hi famba hi Ndamusina hileswiya ize yafika aphunda Maria Limpopo Valley liya famba ingena baphalabura hindlela lese kahisa swinene mpimo wa mahisele ukulumeka 40 wa degrees hindlela lese atkomba ku ra vandlamula kambe ku vandlamula tilo kambe dyambu rona rahisa swinene. Fama na chindani Eric Mabasa fama singa kufika ka awara ya 10 ya namutlha kana ngona ku Africa wa bula tani se senga bula taba ka bula na bandeo le xikaya va yime kulunga mani mkateko khuzwa yonkanyana va yime kulunga kula ku bula na yena ekusuka ka ndeo le xikaya ka tsiketa na mangwana vo va yime kulunga kula ku bula na yena ete makata maphungu bye kusuka ka ndeo le ya mtlango butselana ntabuko Limpopo kasike na we kukwalanga ko imekulunga kuleta byela tumakati kumbe tile tunga bakuri na tona indlela le eta sungula na ndelo ya xikaya ibi kusuka kwalano itatana itabulana tatana mangwane ibi kusuka kwalano hitwa wena ku angula ku yini president wa MK bari ba isa mahlweni makali ya yi kufika sweswi yinga se humesa ku rivaleni vumboni lebyi va vulavula ku ibyona bya ku timakata ku ku vanhlawulo wu yiveriwile lo wa n'weti ya Mudyaxihi beri va ta ya leka yingisela ndhawu International Criminal Court hileswi va tshayisa so kambe loko ni va yingisela a va vuli swona va ri International Criminal Court kambe vo vula ku tikhoto tele matikweni ya le hansi ku swa hambana phela kumbe van'wana langa ndhawu yo karhi va endla court kona kumbe njhani loko ri ku International Criminal Court swi ta tikanyana ngopfu loko la ku ta ka ku ma vatsundzuka matimu ya vo mayelana na ICC hi yo yaliya va ku vala ku huma ka yona phela se hila se swi nga ha twisiseki ku se swi vula ku swi ta endlisa ku yini ku ya mahlweni kambe mhaka leyi kumbexana na wehe nga ta ku na tlhelo ra wehe ndlela laleyo tinghozi ta le magondweni na to ta ala ku hela hi mhaka ku va vanhu va kha va chayela va pyopyiwile kambe ke swi phaza ke sweswo mingisero mugara lona FM 12 timela tintsene kubela wara ya 12 nakona ku Africa wa vulavula hi le ka mugana lona na FM makomba ndlela hi ndlela le tolo ni vulavula hi timhaka ta ku na vanhu lava van'wana va le avoningani hi le Giyani va vilerise timhaka ta ku a ku le ku kumekeni ka mati ni vulavula hi swo tolo ka Africa wa vulavula ndlela le lava khumbekaka va tikomba va ri ku tirhana naswona ku vona leswaku va akila va kuma mati kambe un'wana ni hlavela ku swin'wana swi vangana hi ku na van'wana va howa ku hi ti-velofu va pfala mati hala va pfala hala ya ku manga hi kun'wana hi ku i mati lama ka tindhawu tin'wana ya koho kambe loko tlula xitarata kun'wana ku hava na ku se swi na tin'hweti tinharhu ku ya hi vuxokoxoko lebyi ni nga na byona la se xivutiso ku ta va ku tin'hweti leti tinharhu vanhu lava va tirhanaka na swilo va kha va endla yini va kha va dya byi rhelela kumbe sweswi van'wana va vulaka va ku va na tiboholo a swona man a swona kambe hambiswiritano i mhaka yin'wana leyi kumbexani nga ta yi twa hi ku famba ka minkarhi na masiku ku twa ku xana xiyimo xi nga va xi ri njhani va Road Accident Fund va ya mahlweni va kombela ku a hi ringeteni tindlela tin'wana to laha mintirho sweswo loko ni vona ni kha ni ta a ni lata ku hi Benz ya mina ni kha ni ta hi movha ya mina ivi we i ti hoxa a hi swona me vangala mabadi man'wana hi nga ma lavi hina no va kona loko ta ti hanyela vutomi mi ti hoxa hi ku languta ku mi ta kuma mali kambe swi ta lava hi va lava encindani hi ku timhaka ta Road Accident Fund ti cincacince ngopfu na makama ta ni pfuna ti cincacince ngopfu a va hakeli njhenjhe ta kuma se swi nga ha fambi kahle mara se no hakeriwe nga ha hakeriwi hi ndlela yaleyo so i yin'wana ya timhaka leti kumbexana hi fanele hi ti languta hi ndlela yoleyo nongona ku Africa wa vulavula hi le ka munghana lona na FM makomba ndlela mingiseri wa mehe la ku bula na sesi Mkateko khuzwa yonkanyana
hi twa ku va yini vona hi timhaka leti ta pasi na tihakelo ta kona lavona va huma ka ndhawu leya xikaya leri swi vulaka ku a va swi hechi swilo leswi va swi vulaka a va lava ku duma vo lava ku hi dyondza hi swi tiva hi ndlela yaleyo naswo hikokwalaho ka yini ku hakeriwa hi ndlela yaleyo ta tlhe hi bula na tatana Mangwani na vo hi bula na vona hi languta ka timhaka to ti khumbaka timhaka leti ti khumbaka mafambele ya Maphunguvya Music Festival kumbexana va ta tlhela va hi tsundzuxa xikongomelo xa ku va ku ri yini kumbexana na sweswo swi ta hi pfuna hi ndlela yaleyo na ku loko hi vulavula Maphunguvya Festival ya rixaka ro karhi ke kumbe yena hinkwenu hi nga la Limpopo na sweswo swi ta hi pfuna se hi ta va hi kha hi va vutisa leswi va nga ta va kha va hlamula hi Xitsonga xa nhlawulo swo sungula swi vula ku hinkwerhu hi ta va hi kha hi kota ku swi twa ku va ri yini hi ndlela yoyeleyo nomboro i 0860002543 u kandziyisa rito ka 0657443911 i nomboro leyi nga ta yi tirhisa ku va hi kota ku va hi languta ku ya amahlweni hi ndlela yoyoleyo kasi ke hi ku tumingisira me ku khometi timhaka leswaku hi ta kota ku twa tlhelo ra wena tindlela hinkwato ti kongoma Nkowankowa Stadium hi laha hi nge hi ya ka Xitsonga Music Awards mi va twile va lava phikizanelaka ka switulu leswiya swa kumbe ka most popular song top 5 mi va twile ne se loko mi va twile swo vula ntsena ku i nkarhi wa ku mi ya mahlweni mi va votela leswaku hi sikunkulu ku nga ra Mgqibela hi kota ku va hi tiphina na n'wina na vona mi va maka ko ntsakisa hi xiyimo xa leswi va vurisaka swa mathikithi ku mi le ku xaveni na cancer veri mi le ku xaveni hi xiyimo xa le henhla swinene na cancer swinene sweswo leswo swi vula ku loko ni okay loko hi vulavula mahitwa laha hi laha hi ku ya tikomba matimba ya hina se yana ni mahlweni ma ya xava mathikithi yalamo a cancer swinene vulavisisi byi komba sweswo ku yele ku xaviweni swinene a ni kha ni vulavula na vafambisi ku a swi koteki ke hi vula ku ya xaviwa ngopfu kwihi na le kwihi na le kwihi va ku leswi se ma nga xavisiwa xiswona swa ha ri na nkoka sweswo na se we nga swi xava ku ra wehe famba xava hi ku ta ku phaphara se mi fonelana na hina van'wani khale no hi fonela mi nga se hi fonela mara sweswi ha swi vona ku mi pfa mi hi fonela la ena swi tiva ku a ku na swin'wana i ku he butupete a mina ku hava mele computer ticket 200 rand ra mani na mani 400 rand ra vanhu va nkoka okay aya amkeleni mani Mkateko sesi Mkateko kuzwayo nkanyana sesi Mkateko Nhlekani me pfukile ka Upukile ngongwena. Ai n'wina ni nga tshama ni mfonela siku rin'wana ni ku ni lava ku vutisa swin'wana swa ka Home Affairs mi dropa phone nje. Mina andaka lo mo fona la msika na tele. Mina na vusiku na mina nge foyini na vusiku ku na va ri ka no twisa ku hayiko munhu loyi I va chayisini kambe swi na mhaka sesi Mkateko ni lava ku ya mavhengeleni kambe a hi sungulile ka timhaka ta pasi ra buku na pasi ra khadi tanihi ndzawulo veri ku na swibumabumelo leswi mi nge le ku swi nyikeni ka hina hi nga na mapasi lamaya ma swibukwani ku a swi ta va swi ri kahle ku hi khupuka swi nga va swi ri na ntiyiso sweswo na koho hikokwalaho ka yini xo sungula ni pfumeleleni ni xeweta vayingiseri va Munghana Lonene swi na ntiyiso baba Pet ku na vanhu vo tala lava ha khomile ku ti-green barcoded IDs ende vanhu lavawani va experience ti-problems loko va ya lomu ya tibangi ku tibangi tin'wanyana a ta ha teki ti-green barcoded IDs that is why sweswiwani hi va hlohlotela ku va ta apply smart ID card nko na tsaka hi ku mi va khutaza ku va teka pasi lamaya seke ni khomele ntani undza ni mavhengeleni ku se ni na ku vutisa mhaka nkulu leyi nga mi rhambela yona ya timali ku hakeriwa loko swi te yini kambe andhaka leswi ku ya eka XM19 la ku ya relationary la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona.
mingisela Munghana Lonene FM 12 minutes ntsena ibele awara ya 12 nongonoko ya Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM kombandela ka ku hashira wona tweet kusuka la studio 2 ile Polokwane nhlekani lowu ni ri na kupfumela ku ri kwalonga ko mingiselo me u yime kulunga na wehe ku va u ta hoxa xandla ka nongonoko lowu ku kavula nongonoko lowu wa wehe kama ya amkeleni a hi tlheleleni ka Sim Kateko khuzwayo nkanyani lava hi vulaka na vona vengele ku hi nyika ni xifaniso kusuka ka ndhawu ya xikaya va tirhela legiyani va pfuna ku twisisa mhaka leyi ya ku kahle timhaka leti ta ku khuphuka mi vatwini va kha va kombisa ku tin'wana tibangi vila ta ha pfumeli kahle loko mi humelela na pasi leriya ra xibukwana mi ni ri hlayisile ni ta komba vatukulu va mehe malembe ndzhaku kwalaha ka va 2017 ni ku khale a hi ri na pasi ra muxaka lowu se a hi yiseni mahlweni Sim Kateko ni pfuneni tihakelo la ku ti fambisa ku yini hi kwihi hakelaku hi kwihi nga hakeliku na ko ku hakerisiwa ku yini inkomo eka ku cinca ka mapasi lama rihlaza ku ya ka smart ID card vakhegula lava nga si tshamaka va cinca pasi va nga khoma ra green vakhegula ni vula vanhu lava sukelaka ka 60 years ku ya henhla a va hakeli nchumu vana lava nga 16 years and above lava va apply ku smart card ro sungula na pasi ro moni ku pasi ro sungula a va hakeli nchumu vanhu lava va nga ka malembe ya 59 ku ya hansi va cinca ku mapasi ya vona ya green va ya ka smart card va hakela ntsengo wo ringana 140 rand 140 rand a va teki xinhlokwana lexiya a handle vo ta ntsena na pasi ra vona ra khale na 140 rand leswin'wana hi swi teka hi computer kwalaya swihlokwana swa vona na tintiho na hinkwaswo se hi tona tihakelo leti endliwaka ka Home Affairs kasi ke loko u ri na 60 years and above u lahlile xikhadani lexiya u languteriwa ku hakela ntsengo wo ringana 140 rand inkomo se loko swiyimo xi tetani swi vula ku laha mi khutazaka vanhu kona ku va cinca loko va ri va malembe ya hina va fanele va ri na 140 a mi va tweli kusiwana ku i ri hlayisile munhu loyi wa pasi mi yo cinca thekinoloji a hi swona a hi swona loko u za u ri under 60 years u kha u cinca u hakela irrespective ya ku wena pasi ina rona ra rihlaza i ri hlayisile u hakela inkomo no ne mitwile ku timhaka leti ta ku le ka n'wehe loko munhu a la ku teka pasi wa buka na loko munhu a ya ku kolekeni ka pasi un'wana mi yingiserile ni mi vutisa ku swa bukiwa na swona inkomo swa bukiwa loko munhu a ti ku applyeni lava nga na ti-smartphone va buka loko u ta ku collecteni wena u nga na smartphone wa buka however ku na lava mi kumaka ku a va na ti-smartphone a va swi koti ku buka na vona a hi va tlherisi a va pfuna va pfuniwa ku applya mapasi ma vona ko va ku xipidi xa kona a xi fani na lava ya va nga buka swi hambanisa yini xi hambanyisiwa hi ku hi rhanga hi nyika priority ka lava ya va nga buka loko munhu a buki ku mina ni buka 8 o'clock yeah no leyiwani ya leyiwani swi ta ku yini a ni kha ni vutisa loko hi yele aka prayer day le siku leri ra xikhongelo le a yi lulamisiwa hi va Mutsipe Foundation ni ku swi famba njhani swa nomboro ya Dr. Patrice Mutsipe mi nga nyika a va zangi va ni vutisa ku yi hikuva na yin'we ntsena nomboro 1 n'we
n'wina ke jikajika na 4 hinkwato hi time tin'wana ta kolota mara mi le ku jikajika na ti-sim card hayi vaka hungutelani network ma yi tikisela kambe a hi yineni ka sim card network yi kavanyeteka a ma hlamusela timhaka letiya ta ku buka mi kombisa ku loko i bukile swa hatlisa lava loko i nga bukangi lo humelele swa hlwela nyana rivilo ra hambana ivi ni ku hikokwalaho ka yini ivi riqingho ri sungula ku ndla swin'wana a na ha hlamusela ku swa hambana hi ku luya a nga buka i nyikiwe xiloto xa nkarhi wo nge loko va ku u bukela 8:00 loko va ku 8:00 loko u fika hina hi sungula ku tirha hi sungula hi wena hi 8 hi vela hi ku attenda ivi u famba kasi lava vo ka va nga bukangi loko hi karhi hi attenda lava va nga buka lavaya hi va nghenisa kwalaya xikarhi leriya ro hambi loko u fike nampundzu minkarhi yin'wanyana u kuma ku lava nga buka va tele ene ma swi tiva ku laha u tirhaka na vanhu ku njhani loko wo pfa u nghenisa un'wana mahlweni ka yena van'wanyani va suka va swi nga ha kumani kahle mara ha va pfuna na vona ko va ku loko ku va ka advantage loko va ka disadvantage loko system siku rero yi nga ri kahle hi ku swi nga endleka va tshama dyambu hinkwaro va heta va nga pfuniwangi hi ku lavaya vo tala lava va nga buka va fanele va pfuniwa no ni mi twile un'wana a ni byele 160 ya yini ya loko lahle pasi ku ndleka yini 160 a ni ti ku ya ka mani ka home affairs 140 160 a yi ti ku yi huma kwihi hi yo mhaka ni i 140 mapasi ti se gonya ti-tariffs ta hina ti gonya hi April a va gonyisangi hi April na last ya ku ri 140 na sweswi ka ha ri 140 hayi hi yo mhaka ni va cacile a va ku hi mina no twanana no caca ni va cacini ni ku mi nga ha vuyi n'wina la moyeni wa mina mi ta hi hembela hi ta landza vinyi va swoho se swi basini ni mi twile se ni khensile swinene mani a khensa ni tshemba ku lagiyana ma ha ri na swoho swiphiqo swa ku hi offline se swi famba kahle a ku tshama ku ri offline la kaya la kama hi khensile se mikateko na khensa khalanga swi kona swo ka swi nga ha talangi ngopfu na ku a ni lava ku kombela ku tivisa vayingiseri ku ti-office ta hina ti pfurile ku fikela hi ti-9 ku fika hi ti-20 hi nghena hi 8 sungula ku tirha hi 8 hi chayisa hi 6 ene vanhu va ka hina a va le ku teni va ta tlimbana hi January ivi se ku sungula ku va na ti-complaints mara sweswi vanhu va le ku tirheni ka overtime ka ti-office hinkwato ta home affairs handle ka ti-office letiya tintsanana to fana na va Nhlaniki na va Sinwamukhuve a ti pfulangi kambe to fana na va Giyani va Tzaneen va Mjudges Kloof va Phalaborwa hi pfurile 8:00 to 6:00 hi le ku tirheni se vanhu a va ringeti ku ta ku hi January ku nga vi na ti-complaints se loko mi ku mi tirha swi vula ku vukorhokeri byin'wana na byin'wana byi muna byi lavaka ka ndhawu leya xikaya byi va byi ka byi tirhiwa hi nkarhi lowu okay no khensa swinene se simikata ku hlayisekani na dyambu ra n'wina ro hisa kwaleyo ku dya ku engeta inkomo mbana khisimusi ra kahle a khensa va lava hi bula na vona SSC Mikateko Khuzwayo Nkanyane lava hi bula na vona va kha va hi nyika xifaniso xa hi laha va tirhisaka hako ma swi vo mi hemba ngopfu khale ka ni mi byela ma hemba a ni vuli n'wina hinkwenu ni vula loyi yin'wana loyi a ni rhumele na message kwala fonini ya mehe kwa hayi no 160 160 kwihi mi kuma ku hi 160 kwihi va mi byeriwa timali mi va ku hi 160 kasi munhu le ku pfukeni n'wina mi ka mi nga swi tivi 140 ku teka pasi Afrika-Dzonga tshemba sweswi basini a hi tweni mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va yimise kwini loko se ni vuya tatani mangwani va ta va va ri layinini hi kota ku bula na vona hi languta timhaka ta matirhelo ya vona na tanihi hi ndzawulo loko swi ta ka timhaka ta XMA loko swi ta ka timhaka ta maphungubye hayi nomu wu tele XMA phela laha ni nga kona a bya ha khomi kahle masiku hinkwawo no tsundzuka ku hambi hi ya rini a Tzaneen na ka mukhuluvuti hileswaku loko imana switshiko okay tsala leri ri kombile ku na swo tala swi nga hungutiwa se no hleketa kumbexana na nhlokomhaka ta mahungu va hava hi ndlela yeleyo lexi nga koho i ku hina hi ta kuma mahungu
tani sweswi va nga kombisa ku tiawara ti cincacicini va pfala yini mintirhweni ni vula lava va nga maketa kahle va pfarile a mintirhweni n'wina swi nga mi tsandza mi ta kha mi kaya kwala waya vanhu vanene va pfarise loko va kha va pfala swi hetelela swi endla leswaku xiyimo xi hetelela xi kutani se mahungu ya misava hi ta ya kuma laha ka awara ya n'we nhlekani lowu kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a yini ka tatana Mangwani Nkowankowa ngiyana lekhaphani uyikho kahle eka 92.6 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela Khalangu an lava ku hindzisa yin'wana yo ka yi nga ni khomangiki kahle kumbe na vayingiseri vo tala yi ta va yi nga va hindzisi kahle a ne a ku ri na maphungubye festival hi Mdlivela na Madyambu kumbe hi khomanyana laha hi ta kota ku twa loko se va fikile lava khumbekaka mina yimani ku tsundzuxa leswi ku lasela ntsena mune wa masiku ku ya eka Saturday 19 la ku ya relationary muyingiseri se imikarhi yo wisa swilo leswi mahungu a mangeti nkarhi wa ntolovelo kusukela hi 17 December 2024 kufika hi 5 January 2025 mahungu exikarhi ka vhiki ya ta hi awara ya ntsevu kufika hi awara ya nhungu ni mixo nakambe ya ta hi awara ya 10 ni mixo ya vuya hi awara ya 12 kufika hi awara ya 1 ni nhlekani hi vuya hi awara ya 3 kufika hi awara ya nhungu ni madyambu kasi ke mahelo ya vhiki ya ta hi awara ya ntsevu kufika hi awara ya 10 ni mixo ya tlhela ya vuya nakambe kusuka hi awara ya 12 kufika hi awara ya 3 ni ndzhenga ivi ke u kuma man'wani hi awara ya 7 kufika hi awara ya 2 ni madyambu ivi ke tikwaxeteli kusukela hi 14 December 2024 kufika hi 5 January 2025 exikarhi ka vhiki kusukela hi awara ya 7 kufika hi awara ya 9 ni madyambu kasi hi gqivela yi ta hi awara ya 7 kufika hi awara ya 9 ni mixo ivi ke hi sonto yi ta hi awara ya 7 kufika hi awara ya 9 ni madyambu Munghana Lonene FM makomba ndlela la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona iyo mhaka namuntlha hi rhambe tatana Mangwani vona va suka ka ndhawu leliya ya mitlangu vutshila na ndhavuko eLimpopo va ta hi pfuna ku twisisa mhaka leyi we u nge u lava ku tiva yona hi ndlela yaleyo tatana Mangwani nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene FM Nhlekani ka Munghana Lonene ni vayingiseri va yona tatana Mangwani ni na muyingiseri a nga vulavula tolo laha ni kombela ku mi khoma tani mi twa ku ite yini hi ta sungula kona Khalangu an lava ku hindzisa yin'wana yo ka yi nga ni khomangiki kahle kumbe na vayingiseri vo tala yi ta va yi nga va hindzisi kahle a ne a ku ri na maphungubye festival hi Mdlivela na Madyambu a ni ri na ku tsemba ku swi to tu hindela ka swi nge hindza a ni yili phela a ni wine thikithi kwala ka Munghana Lonene se ni fane ni vulavula swilo leswi ni nga swi vona hayi leswi ni ngo lo twa leswi swi nga ni tisa ku va vanhu lava ku xi hindzisa wena Khalanga i timhaka ta treatment leyi nga nyikiwa Dr. Thomas Chauke laha ka maphungubye ene loko wo swi tshika va treatiwa nkarhi time and again ku va na maphungubye va nga treatiwi kahle hi miyela tanihi vayingiseri kumbe tanihi rixaka swi ta va swi nga ri kahle va swi vurile xi endlaka ku ri ni swi hindzisa i ku doctor va complainile a xitejini hi ndhawu va khomisiwaka swona ka issue ya maphungubye se leswi a ni ri kwalaho a ni ya vona vona leswi xi endla ku ri ni complain a ni ya vona vona ene ni vuye ni nga ri satisfied mhaka ku loko ni fika laha wena Khalanga a ku ri a xikarhi ka 8:30 and 9 ani ni kume ku lo a ni lave ku ya vona yena ngopfu ku nga hinisi na Dr. Thomas Chauke hinisi a tikomba a nghenile se ku sala dokodela ni tshamela a ku ze ku bathu loko ku nghena vo Judas Siphume i fike a ba tinsimu to ringana 7 loko ni nga hoxisi kwala ni tsakile ni ku swi vula ku hi leswi ku nga ta fambisiwa swona ku ta na un'wana hambi ve ri i loyisa hambi ve ri mani kwala a bata 5 ku ta un'wana ba mindzumba ya kwala 5 wa tinsimu hi tsakile loko ya fika dokodela se va byeriwa ku va ba timbirhi swi vula yini wena Khalanga loko lava n'wana va kha va ba va 5 va kha va ba va 6 va kha va ba 7 mara loko fika Dr. Thomas Chauke va nyikiwa tinsimu timbirhi
swi vula ku kuna ku undermine rixaka ro karhi because Judith Mpumi loyi a humaka kwalavo va Seshego loko yena a ba vo 6-7 swi va swi ri kahle because n'wana wa le kaya hi ku ya hi vona va nga va swi tikisa sweswo swi vula ku na element ya ku nga ku maphunguzi yi fane yi va ya vanhu lava va vulavula ku ririmi kumbe yi fane yi favora vanhu lava vulavula ku ririmi ra Xipedi not necessarily yi va khombo ku fana SABC yi nga khombo ku nga Machangani Mavenda na Mapedi maswona okay va kona bele bulobeni ni ngoni le kendi sesikendi ngwengwane kwala lo n'wana nga sala a ba King Monada a ni langwini volona heta dokodela ni vheli langu se message lo hi faneleke ho yisa ka Department of Sports I understand ku va ku ri na company leyi nga thoriwa ku ri a nghenisi a na mhaka na swona swa company na mhaka na lava nga va thola va xibalo xa hina hi yisa message wa ku yi ni ta kwalani ku ani va tumbela hi ku loko Department of Sports yi engage wa nkarhi wo tala va ta ku byela ku hina hi veke company leyi fambisaka ku nghena mani hi nkarhi wa mani Khalanga Matsonga Machangani a South Africa a matangi hi passport hi beburiwe la hi vanhu va la hi hakela xibalo la ku hava ka maphungubyo leyi nga government yi tirhisaka xibalo xa hina hi faneleke hi treatiwa ingaku hi ti step son hi lo adoptiwa kumbe ti step daughters a hi adoptiwangi hina la South Africa hi tshama la hi vanhu va le Limpopo hi le ka hansi ka ene the worst part of it, I'm not so sure Dr. Popira Machuwa aba family na because kuvena nkarhi lo Dr. Popira Machuwa va nga fika va address vanhu la on behalf of the government and aswo ateka nkarhi lo group ava ri kona va yivonile that treatment it's upon a premier ku va address issue ya maphungubye ku hina hi nge swi koti ku van'wa va xava mathikithi mene ku ni ya vona doctor va fika va ba tinsimu timbirhi lavan'wana va kha va ba 7 va kha va ba 6 hi mhaka yini hi mhaka ku lavan'wana va antswa ku tlula yini hi mhaka ku lavan'wana va endle yini xo antswa ku tlula hina tanihi Vatsonga Machangani nimetweni makwavo na swi tiva ku matswa yingiselani mi nga si famba ntirho kaya wa muhumelerisi hi lowu muhumelerisi a va hi kumeli va ndzawulo ya mitlangu vutshila na ndhavuko la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona a hi amukeleni tatana Mangwane nakambe tatana Mangwane hi yaleyo mhaka leyi nga xirhambo xi nga endla leswaku mi rhambiwa namuntlha mi angula mi ku yini ni khensile Khalangani wa yingiseri na muyingiseri va nga kombisa concern ya yena mara ni pfumile ni vula leswaku ndzawulo yi tlangile part ya yo ka ku organize festival mara hina service provider leswi nga vula ku ri ku na vahumelerisi mara ni pfumile nakambe ni vula leswaku eka festival leyiwani a hi languteriwile ku hi nga sungula hi 5 ku ya fika the following night mara hi tsandzekile ku sungula hi nkarhi lowu hikuva ka swin'wana na swin'wana mara ni pfumile nakambe tatana Mangwane hi nga endli swa ku swin'wana na swin'wana mi tsandzise yini no preparation ta hina a ti nga si helela ku fika kona kwala kuti a fika hi fanele hi sungula hi 12 mara hikuva hi fanele hi lunghisa leswiya swi endle leswaku hi sungula hi 5 tatana Khalanga ni vula ku leswiya na leswiya loko ho swi tiva ku na to tinqambi leti ta kota ku swi tiva ku xiphiqo i yini leswi na leswiya a swi ri hi lava ku kota lexi hi lava ku fikelela xona i ku i mani a feyila ku va mani la se hi yo mhaka ni mi vutisa ku swilo leswiya na leswiya mi vula swihi okay mi nge ni byela leswaku ku ya hi arrangement ta mathende na leswin'wana a swi fanele swi va swi tshamisekile ku va ni fire extinction everything mara a swi nga si helela hi nkarhi luwa loko hi fanele hi sungula entlangu luwa so hi boki ku va hi yima hi meka sure everything is settled hi ku mi ta tsundzuka ku ri eka ntlangu lowuwani a hi ri na vanhu vo tala va ku hume handle ka matiko man'wanyana vanhu va kume Zimbabwe Mozambique Venezuela hi ku hambanahambana so in terms of safety everything was supposed to be high class meka sure ku ri festival ya he tshamisekile se va lomi juma vanhu lava hi ku loko ri ka va lomi juma swi vula ku n'wana feyirile ku ndla ntirho wa yena no van'wanyana mi ta tsundzuka ku ri vo fika va ku hawa hi kwala tikweni kumbe ku attend festival leyiwani and swo fana leswi va fanele hi meka sure ku ri va hlayisekile ku fika eka festival to that extent i phati yin'wana leyi mi lava ku vulavulanyana hi yo yeleyo mara leswi mungiteri a vulaka swona ni ta vula ku ri exitejini hi yini le ndzhaku tatana Khalanga
tatana Thomas Chauke ndifike ndiwasheweta and hi nkarhi lowuwani a ku ri 2 minutes to 12 a ku tlanga Silo Kgalana estagini a karhi a komberiwa na ku va kombela ku ri a trema tinghoma ta because hi lava ku ri nkarhi wu accommodate ti-artist ta hina ti-artist ta hinkwato ka tototana Kgalana a hi ri na 41 wa ti-artist lika fange ti-perform and out of 41 artists a hi ringeta hi tindlela hinkwato ku ri hi kombela ku ri va performa hi ku komisa tinghoma hi ku hi Xipedi va ri wa yi pfukela i nandzu wa yi dyisa na koho i nandzu umukana yo kaya i nandzu wa yi pfukela na ko i nandzu mara loko ti-artist ta to ka ti nga nghenangi ti tele mikwalwa a va ta ka va nga vanga na xinkwa xa vona ematafuleni ya kumbe va nga ta va nga dyelangi ni pfumeleni vula leswaku festival leyiwani a ya Machangana a ya Mapedi a ya Mavenda i ya hinkwerhu ka hehe va la Limpopo hina tanihi ndzawulo hi promota social cohesion and nation building leswi hi vulaka vun'we mi ta swi vona kahle ku ri eka festival leyiwani ku ngo va ku eka party ya lavawani va rhandza tana Thomas Chauke swinene ngopfu a nyike xikombiso na hi pleasure lo nga khandziya estage loko ku ri ka va ri koho va yi langutile pleasure loko a khandziya u yimbele tinghoma timbirhi tatana Chauke vo shansi va yimbelele 40 u yimbele tinghoma timbirhi a kombere ku hume stagini and loko a hume stagini vanhu vo tala va ha complain va ku hayi mara a swi nga hi pfumeli hi mhaka nkarhi a wu ri behind us a hi fanele hi catch up na nkarhi kambe kwala ka nkarhi mi sungula ku swi vona ku mi salele ndzhaku nkarhi wihi hi ku loko ku ve mi sungula ku swi vona loko mi sungula swi vona ku a swi fanele swi vhete swi lunghisiwa loko swi sungula hi ku swi nge koteki ku zonke a heta 1 hour Judith Sipuma a heta 40 minutes ku ve n'wina mi swi vonini ku nkarhi wa n'wehe se wu komile hikokwalaho ka yini mi nga ha endlangi ku hi hlwele ku sungula ku sukusela sweswi hi sungulaka hinkwavo a hi ndleleni ku va va na timinete leti na leti ku kondla kaya loyi a nga ta a ya performa ro hetisela sweswo I think ni ta tlhelela ndzhaku ya chekana na service provider ye ti-artist letiwani ta hambana hi minkarhi va va nyika minkarhi ya ku hambanahambana a ni vuli ku ri I'm talking about agreement that the service provider. I'll go back and check with the service provider. So one is funny along with but on an interview queen. You got the payment that would from to that extent, but on an career queen. If I get along with the okay, so then I shall get out Lavaton and career queen could tell me that Tanaka Utani queen, Kufikalanoa. It's only Fikalanoa. Mara, you will not Tanakuri, you subordinate yet, put on a challenge. That's why the men at the back of the stage as to control them the one other artist famba one and it becomes an audit queen to that extent. So swi vula ku hambi dyondzo hi ndata man'wana lembe na lembe mi va na xiphiqo xin'we kanjhani hi ku hambi ku ri vo Dr. Thomas Chauke a hi ro sungula va va na mintlhontlho loko va ri ka Mapungubwe Arts Festival. Mingeni vula leswaku a hi Dr. Thomas Chauke ntsena lava nga va ni mintlhontlho ya nkarhi estagini a hi veneni a swi bakiteni kwala Nkhalanga a ku vangi Dr. Thomas a ku vangi Dr. Thomas Chauke ntsena kambe loko no va fananisa na Judith Sipuma hi vo ntsena loko no va fananisa na Zonke hi vo ntsena masibo kwala ka party elected Nkhalanga a hi languteni minkarhi in terms of minkarhi the service level agreement leyi va nga yi sayina na service provider ku ri a va twana hi minkarhi yo tanihi kwihi hambi ku ri vona va Zonke hi va khatile minkarhi ya va nyikiwe ku ri inani va kombere ku ri loko nkarhi wo karhi khoma va heta na ye Judith Sipuma a nga tlanga nkarhi lowu va nga twana na yena to that extent leswaku a hi languteni minkarhi mawani swin'wana swi lava se ni vula ku n'wina xiave xa n'wina tanihi ndzawulo hi xihi mi ri social cohesion mina ni Mutsonga ivi ni ya tshama laha ni kuma ku artist ya mina na service provider ya n'wehe va te yi ta performa 5 minutes Ncindani i Mupedi artist ya yena service provider va twanane ku yi ta performa 30 minutes loko hi tshamile hi ri vahlaleri le handle leyi a yi tisi social cohesion yo tisa ku luya ile henhla ka luya a swi tani tatana Nkhalanga mina ni vona mi ngo swi veka hi mukhuva wolowo n'we mara n'wina mi tsakisa ku mi le ka industry leyiwani ma swi tiva swa ku humelela artist and everything yin'we mi swi tivaka kahle ku ri in terms of this industry how do it work to that extent but mara ni pfumele ni vula ku ri part leyi mi nga yi tlanga laniwani a ni yi tivangi to that extent ni video audio tip leyi mi nga yi tlanga before hi sungula. That's why we will go back to the service provider, check on the service provider, what happened here, what goes wrong,
and where it needs to us to report back, we'll report back and inform the NEC accordingly. Because our NEC always want to promote the social cohesion and nation building. Our department promotes social cohesion and nation building, and we want to make sure that vanhu hi va un'we hi tirhisana swin'we hi va ti-partner hinkwerhu ka hina. Xin'wana lexi xi nga vutisiwa tatana Mangwani i timhaka ta ku loko vanhu va tshamile veri va ti tiva tinqambi ta vona tanihi rixaka va hlawuriwa njhani tinqambi letiwani ku ndleka yini vo fika va ku laha lava ku performa wa Mutsonga, laha lava ku performa wa Muvenda, laha lava ku performa wa Mupedi, ku langutiwa yini? Hikuva van'wani va hehla ku van'wani no duma va ha dumangi mara va ri koho ka list leyi ya vanhu lava va ka va performa. Tatana Kalanga lava ka va nga dumangi a hi swi tivi mara hi pfuna hi n'we va SABC ku chuza tinqambi letiwani. Hi fonela n'we katsakatsa ni vuya back ka n'we hi n'we mi hi pfuna ku ri loyi i dumile tingoma ta tlanga loyi i le henhla like extend ka Munghana Lonene mi fonele mani hi la kota ku tiva lava Xitsonga. Mi nge ni nga boxi vito ra munhu. Loko n'wina yi katsa na mina phela khomantani ni khomelentani sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM ni khomeleni tatana Mangwani xinchinani lexi yo fika xi nghenelela hi ndlela yeleyo. Okay mi nge ni byeli ku i mani ka Munghana Lonene moyeni, mina ni ta lava ku n'wi tiva. Swi vula ku loko hi nga ri moyeni mi ta fane mi byela ka Munghana Lonene mi vulavula na mani hi ku Munghana Lonene loko ku ri ku yimela rixaka ivi rixaka ri tlhela ri va roho ri nge mara swimanimani ku siyiwa swimanimani swi tlhela swi vuya kwala ka xitichi. Se swi ta lava hi va tiva vanhu lava recommendaka hi kota ku tiva ku okay ka rixaka ra hina Ncindani hi ya nga teka xiboho xa ku va na loyi na loyi na loyi na loyi ku swi ta kota ku loko se va tivi hi va nyika tinhlamulo letiwani. Kambe xivutiso ku ta va ku mi vona ongeti ku ta endliwa yini ku ya mahlweni ku antswisa xiyimo lexi tatana Mangwani ku lembe na lembe mina n'we ha hlangana ndzhaku ka Xitsonga ka Maphungubya Arts Festival loko nga ririwi hi minkarhi ku ta ririwa hi tinxaka ta tinqambi leti ti nga langiwa. Mi vona ngeti swa ha ta lunga swilo leswi kumbe hi ve hi pfumela ku ndzawulo ya n'wina service provider va tsandzeka ku swi manager? Ku na leswi hi tsandzeka ku swi manager tatana Kalanga. Everything is in order, swi ta lunga ene swi ta tshamiseka mara mhaka yikulu hi langutaka sweswiwani a hi mina ni nga ta va na final say mara nambara ya ti-artist leti hi ti bukaka sweswo hi ta ti tsema hi le xikarhi out of 41 loko ho va na 20 ene swi ta endla ku ri tinqambi ta hi va rila hala handle va ka hi bukiwangi hi va ta kala exinkwa emakaya ka vona va ta ku dya kahle emakaya ka vona hi December leyiwani va ta ku ya hi tekeriwi nhlokweni because eka ku chuza ka hi ka tinqambi tatana Kalanga hi languta a ku na rixaka ni rin'we ra ka ri nga representiwi ni tshama lava ka ku duma lana va ku ni lava nga duma ku ni lava ka va nga dumangiki a ni swi swa kwalaha ka layina vuya i va mana va ka va nga dumangiki na n'wana ma byelanga ku ri i mani a ka nga dumangiki why a nghenile na i mani wo duma a ka nga nghenangi loko mi lo ni pfuna hi phati liya na n'we hikwalaha ka phati liya kumbe loko hi nga ri moyeni mi nga ni byela ku loyi a nga dumangi loyi dumile why a nghenile swi la extent mara ni pfumeleni ku ri hi ta vulavurisana hi ta recommenda way you can recommend hi ta hlangana na service provider ene hi ta tirha hi matimba ku meka sure un'wana na un'wana u va satisfied loko mo swi tiva ka tinqambi ta vuya n'we mi tiva ku so mi tirha na to kwalano tinqambi ta vuya ku tirha na tinqambi a hi ku dya vuswa ni mukhapu swi lava u dyile swinene muroho ni guxe u xurhe ku tirha ni lavo. Lembe rin'wana hi ri ka nongonoko wa muxaka lowu tatana Mangwani n'wina mi kombisile loko van'wani va kha va rila nkama wa kona ku ri lava lamba ku tinqambi ta ka hina a ti nyikiwi chance mi teri ku na ti-build up programs leti ti endliwaku leti tinqambi leti ti fambaku ka ti-district loko na ni nga hoxisi ka ti-district teto ku va ku ti kha ti performa hi yo mhaka mi kuma ku ti va ti nga ri kona hala ka loko se ku endliwa event leyikulu a ku ri hava na n'waka ku ze mi sala mi lava ku dyisa vanhu va 41. Ni nge ni byela ku ri ti ve koho ti-district build up va byerile ka district build up hi ve ti-district build up emaruleni emopani ngopfu kwala mopani evembe hi ve nayo ka Masiya hi ve nayo Waterberg oartam hi ve nayo ka Sekhukhune hi ve na hinkwavo na kwala Capricorn exixiko va byerile so hi lave ku that's why a mi twanga na artist na yin'we a toyitoya ku hey Maphungubya yini hinkwavo ti-artist cultural group va phemile xinkwa va dya va karhi va tisule milomvu va dya kahle lomu ka tshamaku emaka ka vona.
se lava va 41 ava nga se dyela vona lava 41 hi lava va nga chuziwa na ko vo lo trainiwa a va hlayile a va nghena vanhu lava a yimbelela va kuma xitsongo na vona vanhu lavawani mara loko mo languta kahle tatana Khalange handle ka ku languta xiyimo kumbe ku hambanahambana loko out of 41 artists ho un'wana hi nyika awara i 41 hours xi hundza na masiku mambirhi hi ku inana to that extent swi lava na n'wana hi pfuna as a stakeholder ku how do we come up with a solution nga vi hina ntsena and ni swivutiso leswi ni swi vutaka kwalano is very nice mara nkarhi wun'wana hi ta mi vitana ku a hi tshameni hansi mi hi pfuna how do we come up with a solution mini khale mi nga mi ni pfala laha handle a ta ni mi kombe khale swo tala swo leswi mi vutisa ngeni nga vulaku ko tala na n'wina ka tikela mina ni ri ku fana na sweswi a ni ri ka ntirho wa xikhongelo a wu ndliwa hi va Mutsipe Foundation a FNB a masunguleni ya n'hweti leyi a vete va ta sungula hi 9 loko va ku va sungula hi 9 a va cincangi ku vanhu va se fika kumbe vanhu va fikile va sungurile hi 9 ivi ku ntirho wu famba hi luwa ku konda wu ya fika kwini ku konda wu ya fika loko se swi ya hela hi ma 5 malama se i xin'wana xa lexi n'weta ni hi ndawulo mi fana mi xi languta ku loko mi ku tigede ti ta pfula sweswiwani xiviko lexi ni xi kumaka laha i ku na tigede ta n'weti hlwele ku pfuriwa xa vumbirhi veri timhaka ta ku pasisiwa ka ndhawu swi hlwele ku endleka swi vula ku un'wana a nga ndlangi ntirho wa yena hi nkarhi ma swi vona se sweswo hinkwaswo loko swo va ku ri na ti-checklist swi kha swi langutiwa ku okay lava ku pasisa stage va pasisini lava gede yi ta pfula hi 9 yi pfula hi 9 malembe gede ya maphungubya yi pfula hi 10 kambe na n'waka swi hlwerile ma swi vona se swi ya khumba tinqambi ivi mina ni tshamini ku fana na muyingiseri loyi tatani Mangwani a tshamini a kuma ku Judith Phuma i performa 7 songs loko ri ku ntiyiso ivi dokodela loyi a nga yela yena a performa 3 se ku ya hi yena a swi vulavula ma swi vona ni mi byerile tatana Khalange ku ri hi ta swi languta swin'wana swa swileswo hi ta tlhelela ndzhaku hi languta ku swihoxo swi ve kwini na kwini hi ta nyika report hi ta languta ku where do we improve mara ni pfumeleni leswaku event loko a mo hi bela ni mavoko loko event ya nan'waka yi fambe kahle ngopfu event ya nan'waka a yi tele a ku tele swinene ngopfu that's why na tintambi loko va fika stagini va tlangela ku ri va tlanga nkarhi wo leha hi ku ri vanhu a va tele ku tlula ni mpimo se na n'wehe Khalanga loko mo tile nkarhi nyama mo ku hey Mangwana organization a yi ri henhla swinene mina leswi ni lava ku hetisela hi swona sweswo swa ku lexi ni nga xi kuma xi ri xiviko i ku loko swi ta ka timhaka ta vuhlayiseki leyiwani Maphungubya Arts Festival a yi ri yo hlayiseka ku tlula hinkwato leti nga tshama ti va koho loko swi ta ka timhaka ta ku mani i huhwela tlhelo rihi mani a nga ngheni tlhelo rihi a yi ri ya xiyimo xa le henhla sweswo hi swona hi swi twile hi swi kumile kambe a ni lava kwalano ku ri mi vula ni kwala moyeni ku ri hey vakulukumba mi tirhile ku fika laha swilo swi fambe kahle a ni ngo bela leswiya swin'wana tatani Mangwani hi leswiya swa hlampfi na ku hlambela se a hi swi languti ngopfu hi languta leswi swi nga va ku swi kha swi endla leswaku nongonoko wu nga ha yi mahlweni ku ya kambe mi hetisela mi ku yini ka tinqambi ta ka hina ha swi twisisa ku mi lava ku tidyela ha swi twisisa ku mi lava ku tiva xiphemu kambe na to ta vilela loko swilo swi tlhela swi nga fambi kahle ku ya hi laha kumbexani xin'wana lexi a xi fanele xi lunghisiwa handle ka ku mi ta ni vitana ni va koka organizing committee ya n'wina ku ya nkarhi lowu taka xin'wana lexi a xi fanele xi lulamisiwa i ku loko mi nyika munhu nkarhi wa ku performa n'wi nyikeni mi tlhela mi n'wi byela ku ya performa timinete tingani i ta nghena hi nkarhi muni ku na vanhu kumbe ku na vanhu a swi lavi n'wina na yena n'wina mi n'wi byela ku i ta nghena hi 2 loko ri ku ngheni 2 i ngheni hi 2 loko a nga ri kona hi 2 wa mahundza loko no mondla sweswo swi nga tirhi ni tshemba hi ta va hi ri na n'wina hi migqivela musi leyi nkonko ni ta va ni ri kona ni ta vona na n'we ku ri mi swi endlise ku yini ku ni ta dyondza ku ta teke tinoni tanani mi ta vona ni ta va ni tshame kahle ni pfumeleni ni vula leswaku tinhlambi ta ka hinkwato ku ta va rhandza ene hi va twisisa ngopfu
loko ri Dr. Thomas Chauke it's like a father to us hi va rhandza swinene ngopfu tlula na nkulukumba loyi a nga vula swo karhi kwala ka stage ni pfume ni vula ku ri hi va lava hinkwavo ti-artist meni Mutsonga Muchangana kwala ka section leyiwani ni rhandza ku program leyiwani mara a no bohe ku va ni yimela Matsonga ntsena mara na vona va rhandza hinkwavo ni Mapedi ni Mavhenda hinkwavo ka vona I'm part of them hinkwavo ka vona a hi tirheni swin'we as a unity a hi tirhiseni swin'we tanihi vanhu a hi tirheni swin'we tanihi rixaka ra Limpopo hi tirha swin'we hi va xilo xin'we ene loko ri ku van'wana va khudzunyile a naka loko swilo swi famba kahle n'wana ku ta va ni tikhudzunyana so loko va khudzunyile a va hi khomele mara hi pfumele ku ri swilo swi ta famba kahle as time goes on hi khensilile ane na tshembisa ku haxa wa nkarhi wo tani hi nge hi vuyi hi ta va na swilo swa muxaka lowu hi ta va hi tlangini hinkwenu ni ta va ni kha ni vona ku swilo swi famba kahle mi va twile tatana Mangwani vete va ta tiyisisa ku ni va koho loko hi kha hi lulamisa swilo leswi hi nga ha vi na swiphiqo swa muxaka lowu khensile tatana Mangwani ni khenze swinene ngopfu ni ta meka sure ku ni mi bukela ku va stage manager ka ha ri sweswi lembe leri ta fambisa swo handzaka kom tatana Mangwani sweswo mingisero Munghana Lonene FM ye kambe ni ku va a po to bulela tatana Mangwani ni ka za ni ri nga za ri dzinda kambe ri dzinda ku khalanga ekuvetiri wa stage manager ka Mapfungu byako kambe kumeni Mangwani misava ya yan'we da tatana Hlulani Fanuel Magayisa loko se hi vuya hi ta vuya yisa mahlweni hi twa ku mukhometi hi timhaka kambe sweswo hinkwaswo ndaka Mahungu ya Misava gayiso inhlekani la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM kombandlela se a hi tweni ni teti mi nga na tona timhaka ni mi swi twile ku se hi fambe njhani ne ya hi vulavuri na vona lava hayi swi herini ni tshemba se swi basini swa Xitsonga Music Awards se hi leswi se hi nga langutana na swona leswi nga swa Mapfungu bya hayi swi basini hi hundzile ka swona hi ndlela yeleyo ni tshemba mi swi twile ai ku tibingisero mina ku i angula oku yini ka 0860002543 kometi timhaka hi ku ya ku hambana ka toho kwala u nga kona hi ndlela yo leyo se xavana mathiketi ya hlangana Nkonko wa stadium van'wana va vona va kha va ku ha hi swin'we se Ravuntlhanu ina hi mi lavisa sweswo hi Ravuntlhanu n'wana ta va kha n'wa hi tsheve hi ri kwele a Nkonko na ha ri ku vulavuleni na vufambisi ku kahle mi va fanele va hambi voni chucha hi vhene ha sungula ku haxa minduku hi haxa Nkonko va ta la ndhawu nduti kwalani ti haxela koho mi nge ti ta haxa Afrika wa vulavula mi nga ta so hi ti haxela Afrika wa vulavula hi ri kwale kambe hambiswiritano i tin'wana ta timhaka leti kumbexani hi nga tsakela ku twa wehe ku u angula ku yini mhaka leyi ya ku va vanhu va hetelela va khanda timhaka ta tinghozi ta le magondweni xikongomelo xa ku lava ku kuma mali swi le ku onheni va Road Accident Fund na vo va vilela ka timhaka ta toleta ta ku vanhu ve le ku van'wana va ti cukumetela timovheni van'wana va ndla yini xikongomelo ku ri ku zama ku kumbexani va nga ti kuma va ri xiphemu xa ku va kumbexani va pfuneka hi tlhelo ra ku khensiwa hi sweswi khensisiwaka xiswona eka Road Accident Fund tin'wana ta timhaka leti kumbexani hi nga hetelela ku hi ti languta mina na wena kasi yin'wana mhaka yi nga koho a hi va ka yena hi nongo byala byi le ku nwiweni byala byi le ku nwiweni lexi xi ni vavaku ku tlula na mpimo tanihi muhaxi a ni nga fanele ni vaviwa hi nchumu hi ku a ni no haxa kambe swa ni vava leswi ni swi vonaku na mi byela endzhaku ka malembe ya 5-10 lama ya taku ku ta ku ri hava va majahantiyela ku ta ku ri hava vanuna loko ri xile munhu ni swi voni na tolo byi ka byi xaviwa byala a ni hi tirhela molweni ni nga ni kha ni mi jelezela kambe a mi nwa ngopfu va ku ri ku mi nwa ngopfu ni tshemba ku ma swi twisisa ku ngopfu ni vula yini mi nwa ngopfu kambe hi twi ku khometi timhaka wo sungula hi lo nhlekani Isikane butheti njani? hi pfukile mi njhani na Hayi pfukile ma. Christmas bogisi Christmas bogisi le ka n'wina. ku hava sweswo
Ani leza za happy birthday no happy birthday to you as well. Na khensa swinene mi khome tin'we. Butet leta ta makhismus leto na leti a ni nge vulavuli tona. Loko mzimba wu kha wu karhala wa ti vulavulela wona hi woxe ku aseni karhela. Alla ku vulavula ile ya le mapatwini ya Road Accident Fund. Yeah. Kumbe xana ni nga rhanga ni kombisa ku RAF Female Road Accident Fund. Accident swi vula nghozi. Se loko munhu endlisa leswi ni nga switisa swona, I think 2 weeks back na ko ni xitwini ku ve ku swa endliwa swo fana na sweswo. Swi ta vula ku munhu se u humesa leswi Road Accident Fund yi fanele ku yi n'wi rilisela swona. Hi ku loko munhu a ti cukumetela apatwini i ku ti sunga a ka ha ri nghozi, i risk yo sungula yaleyo. Risk ya vumbirhi, risk ya leyo sungula loko Road Accident Fund claim yi yisiwa va swi teketelela ku ri hi maendlelo ma kona ku nga va ku ri ku ti sunga. Swi ta vula ku munhu u ta va vavisekini ivi Road Accident Fund yi endla swilo leswi nge retribution, yi kaneta ku ri yi na vutiyimeri kumbe yi liable ku va yi compensate munhu yaloye. Xa vumbirhi loko ri ke u ta va yi pasini yaleyo test ya ku a wu yo ti sunga kumbe a wu nga zami ku ti sunga kumbe ku zama ku ti vavisekisa hi mavomu sweswi munhu a nga swi vekisaka swona, u fanele wa ya aka loyara leri loko u fika ka rona ri fanele ku ri vuyisa aka doctor ku ya cheka ku u lima li 30% ya mzimba wa wena na. Mina na n'wina sweswi hi nga tshama laha hi ku ya hi act ya Road Accident Fund hi 100%, mara loko ku ke mina un'we ka hina a kuma accident ku fanele ku va na doctor leri endlaka report yi kombisa ku munhu loyiwani since a ta va kumi nghozi i vaviseki mzimba wa wena 30%. I risk ya vumbirhi yaleyo, and a swi bohi ku u qualify, and a swi bohi ku loko u ya ka leri ri ku teka because ku va u pasa test yaleyo swa hakeleriwa. Leri ri fanele va na mali yo hakela, which means loko u ti hoxa u fanele va ti hoxisa serious ku loko u vavisekile loyi ri nga doubt ku u nga qualify. A wu ti hoxi ki chava. Yeah. Xa vu-3 kwala ka ku ti hoxa u ti nghenisa ka nghozi ya ku a wu siku loko u ti hoxile movha u ya ku chayisa hi kwihi. Swi nga endleka movha wa ku chayisa u vaviseka kumbe movha wa ku chayisa u nga vaviseki. So i swilo leswi vanhu va fanele ku va swi langutisa loko ti endleli ku swi endleni, because mina hi ku ya hi moya wa mina swa hi chavisa ku impela ni nga teka milenge ya mina yi chela pakati ka movha. Hi ku a bibeleni vete rin'wana n'wana ta dya swa nyuku wa yena a va vulanga ku ta dyiwa swa ngati ya un'wana n'wana ta dya swa ngati ya yena. Hi leswi hi nga swi vekisa swona. So ku na ti-risk teto butet ko va ku to tala leti endlekaka ta vafambi hi milenge. Swi endleka navusiku, then wena as a driver u va kha u nga swi tivi ku munhu u ngheni hi mavomu kumbe u ngheni hikuva a jitwile na kumbe impela a tsemakanya movha a nga yi vuli. So swilo leswiya leswi nga tsundzuxa swona vanhu va nga endli. Road Accident Fund yi dila hi tinghozi, a yi dili hi vanhu lava zamaka ku ti vavisa ku va ta kota ku kuma mali ka Road Accident Fund. Hi leswi ni nga swi vulaka. Ya leswaku se 30% swi vula yini? Swi vula loko ku ze ku va na 30% se swa tshembisanyana ku nga huma na waya. Swi vitaniwa permanent disability. U fanele swi ti kombisa ku limala ka wena hi loko nga ta va ku ri na kona for nkarhi wo leha. Khale buteta hambano a wu fika u claima ku loko movha la yi disiwa ni ngopfu rush la swi traumatizing. A yi ri kona case loyi a va ta ku allocatela mali yo karhi. So sweswi ku diliwa hi ti-serious injuries fair. That is why ni twa moya wa mina wu kha wu chavisa ku swi nga va swi ri kona ku munhu a nga swi endla ku a nghena na a ku movha wu n'wi chayisa. Swi vula ku munhu se byi humi na munhu loyi. Hi ku a ni na yona mali leyi butet loko yi kume na swi vula ku ta dya u za fikisa age 65. U ta dya u yi hela se loko u herile u ka kha u tlhelela futhi u ya ti vavisa futhi na. That's why ni ngo un'wana na un'wana a disa nyuku wa yena hi swa ngati ya yena. Ene vulavisisi byi komba ku a yi tshami nkarhi wo leha mali liya. Vo tala lava hi nga hlangana na vona ka va I blew it, vo tala va vona a va fambe va kuma yaleyi ya 30% na va ku ya henhla. I ntiyiso butet mara va koho vo tala lava va swi kotaka ku yi sevhisa va kota ku hanya yona nkarhi wo leha, kambe vo tala va vona hi lava va pfumelaka loko hi va tsundzuxa ku ri ku va investa yo karhi, so liya va kota ku yi kuma on a monthly basis. Mara lava vona ma va pfumela ku yi nghena hi kwala na kwala swi endla ku loko ya ba karhi mi kuma ku se a ya ha ri kona tanihi ku mali yi na mintirho. Mali na ntirho ni viti ni kesi ri tlhelo rero mali kumbexani xi ta va xibele tindleveni hi pfunana tanihi rixaka ku ya mahlweni. No na khensa vanhu va nga swi endli butet swi huma endleleni. Na khensa yaleyo mhaka va ka hina a hi deneni swa nyuku ku nga ri swa ngati mani
a ni tivi man vula ku hina swa ku hi ze hi fikela se hi nga ha swi tiveki na ku se hi ta huma kwihi hi mikwalo se hi nga ha swi tiveki ku vutomi byi ya kwihi kona ke a hi ku timingisela mina 0860 002543 nangona ka Africa wa vulavula hi ku haxela wona 2 kusukela studio 2A a Polokwane. andlala mavonelo ya wena u chuchekile Africa wa vulavula Hele ka mngana lona FM komba ndlela nangona ku Africa wa vulavula 0860002543 i nomboro leyi tirhisaka kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 swi ta endla leswaku hi kota ku twa tlhelo rin'wana ra mhaka hi ndlela yoleyo n'wana mingiseri hi loyi endleka hi mi amukerile ka mngana lona na FM endlekani ahee minjhani na papa mina hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile madala a kenza ni la ku vulavula leya le mapatwini leyi ni ta nghenelela swinene ka yona cause mhaka leyi kona ya endleka ene yi endla na hi vana va xikolo ka minkarhi leyi hanyaka ka yona ngopfu se a hi ta ku loko a va ku swa koteka va hi pfuna swinene cause swi hi vavisela vanhu ene vanhu va ta hetelela va ku tala va nga ha koti ku ti endlela hi swilo leswi va swi endlaka swo ene mali a va yi tirhi nchumu ene va hetelela va chela na vachayeri va hina tinghozini ku ri i hetelela a ya endla sweswe a siya muchayeri nghozini ya ku a sala a tenga tikhoro to ka ti nga heli van'wani va hetelela va lovile kwalaha ka swona ye a ku i ringeta ku languta kuma mali leyi vanghani va yi kumaka ye a ya wola ka timhaka ta rifu se swa hi vavisa swinene hina vanhu lava hi hanyela ku languta endla sweswo sa va hi lamuleli lava va swi kotaku va swi tekela nhlokweni swilo leswi ta hi pfuna ni nga khensa ngopfu Nemetwil papa 0860002543 nongonoko Africa wa vulavula hi ravu mbirhi ra siku ra vukhumenkombo ra n'hweti liya ya N'wendzamhala un'wana mingiseri hi loyi Inhlekani khalanga njani pfukile n'wina minjhani hayi pfukile man Makisi Mukla a ni la ku vulavula hi lavo tsutsumisa ngopfu timovha already va khomiwile lava vo tsutsuma hi rivilo ra le henhla swinene already ku na lava 6 va nga khomiwa ni byeleni Makisi Mukla na tinghozi xana hi ta ponaki hileswaku ni le ku tivutiseni ku loko munhu a kha famba 209 patra khori va randlise ku yini leri i va kha vona yini na menhlama la so anga ha voni nchumu masiku va khalanga hi hava ti-autobahn a hi le German a hi le France va tlhe va swi vula kahle nto swi veka hi ririmi leri a ni va ri maximum permissible speed i 120 ndleleni 209 kilos per hour phela loko yo chayisa a ka ha ri ku fa ku tsakanyeteleka ni nga swi imagine makhisimusi ya lama xana hi ta ponaki hi ku already ti-accident leti sungurile a mi kha mi khuza hi lava vuputsu so heyi a va xavinyana hi ta pona ende 120 yo bina leyi faneleke hi famba hi a nga hi fana hi nga vi na swiphiqo mani 120 yo ra buluka thaya leyi khoma movha yi tlhe yi yima kahle ivi yi tlhe yi vona swin'wana mara loko se hi khe famba 140 wa swi twa na wena ku okay 160 a ya ha kandziyi kahle hansi 160 180 210 un'wana kha famba 189 ni byi kwala mukopani kusuhani na n'wina 209 kilos per hour phela loko a yi lo hlangana na movha yin'wana i va dle hinkwavo va tlhela ti dlaya ku pfuriwa a hi swona ene hi leswi nga ku humeleleni mi ti voni ti-accident leti nga humelela already hi le ka half ya December lexi xi vavaku i ku a ni technology yi antswisiwile khale a ku ririwa hi ku he movha yi konyomeke CV movha yi buluke thayele swi sweswo hinkwaswo swa ha talangi technology swi antswisile ku hayi ku thayela ra ha buluki njhenjhe a ka ha hlomiki bull joint njhenjhe ku na ti-run flat ku na ti-run flat movha loko yi bisa sweswo yi nge lose na balance and 120 movha ya tsutsuma loko ti-lane leti ya mi vona ti ri tinharhu a freeway liya yo sungula i 8 leya vumbirhi i 100 leya vunharhu 120 loko mo famba 120 mi suka kwala Polokwane mi ya Joni
i 4 hours ngifikile 120 yaleve nge maximum permissible speed xana ha twana kumbe ova van'wana ningi makafile swa hlupha butet because enforcement masaku loko thikithi leri a lu a fanele ka ri kuma minimum fine ya rona i 20,000 yi vitaniwa not admission of guilt look a khomiwe i va za hakela that fine a byela Christmas na nye aje ni vulavula hi enforcement munhu a swi tiva ku kahle loko a ko va mi president wa koho Afrika-Dzonga a ku fanele ku nga ha tsariwi thikithi hi N'wendzamhala hayi ko a ri fanele ri nga tsariwi hi N'wendzamhala loko xin'wana hambi overtake ka barrier line a jele i ta huma endzhaku ka khisimusi hileswaku hi kha hi mihlengele i chayeri pyopyiwile a jele i ta huma hi khisimusi a swi ta hi pfuna sweswi ene swi ta pfuna njhani va swi tiva lava enforcement vo ndlivomu i xindlivomu lexi lava va humesiwa after yona a ni va nyanyuka ngopfu kumbe va lava mi nge hey va ta ka va jelezela hi ke a va byi xavi nyana masako hi khoma number 1 mara speed lexiya 109 kilos per hour kwala Pitrust na Polokwane yo swa chavisa nemetwe isona butte okay 0860002543 nangona kwe Africa wa vulavula hi ku haxela wona T kusuka haleni a studio 2A hele Polokwane andlala mavonelo ya wena u chuchekile Africa wa vulavula mayibo makako hilesani vulavula hi swotolo swa ku van'wamabindzu nghenelela ni street va ku xiyenge lexi tisiwa ka n'wina hi va ka Standard Bank na n'we a va ta ku xiyenge lexi tisiwa ka n'wina hi Ncindani Enterprises xiyenge lexi tisiwa ka n'wina sweswo ivi vito ra n'wina ri ya ri duma kambe na havilerisa hi van'wamabindzu va ka hina lava a hi va twa va navetisala ka Munghana Lonene a va wangi mabindzu ya ma ha ri kona ma vona kambe na ha va twi kumbexani loyi a tirhanaka na swona a nge le ku va khumbeni ni ta ze ni va tsala hansi ni mahlaya hi mavito ku fana na leri ku fana na leri ku fana na leri ku fana na leri kumbexani va ta swi twa ku ni vula vona van'wani va maseve wa mina hayi va thawula ni va maseve wa mina va tivela ay amukela n'wana mingiseri hilo inhleka tate sesi wa mina ne minjani ay Malita ni yingisele n'wina mani Kalanga hayi vele ka swin'wana va lava va suseni Ncindani ayi kumeni van'wana 0860002543 nongana ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM a hi ringeteni ro hetsela hi va susa loko va ri ka swin'wana inhlekani Kalanga aye Minjani ayi pfukeni minjani Yiswana ni vona kama masala wisi bona kaya ku ri ka bisana swa ha tirhangi swa xikala vito ro mze mi vula ku kayile kwiva lava va ri tiva ku ri tirhangu vo vula a swi na mhaka miri yini n'we a va talanga va ri tivaka mina ni vulavula hi timhaka na timhaka ta magondzo ta road accident found vanhu vo tala va le ku onheleni ka vanhu lava hlanganaka na ti-accident hi mpelampela va vaviseka mara hi timhaka ta ku vanhu se va tilulasela emapatwini hi xikongomelo xa ku va va kuma mali swi le ku onheleni ka tiko hinkwaro loko na yona mali ya ti-road accident fund i ti-tax ta vanhu ni vona swi nga lulamangi ku ri munhu a tiseda ku namuntlha ya tichela apatwini hi mhaka ku lava ku kuma mali vele ku ringeteni ku hanya n'wina mani wo twa ku kumbexani yi sapota papa lava nga vula ku swi kahle ku xikombisisa hi dadasa nyiko wa hina a yi sangati ya hina mina makwesi va nga ku accident a teka la ngeleni la antivi la mi nga kona mi nga kota ku yima kahle network ya n'we yi kahle ngopfu se mi le ku teni na hungu ra kahle ngopfu kambe network ya n'we yo yi nge le ku yi poyileni a hi ringeteni mi ri ku na man'wani mi nge te na makwesi wa mina a nga kuma accident hi 2014 a vaviseka marhambu ya nyonga
la kakava la angahunduluka angathanda kusicela ngathi angese kuma mali yaleyo itimhaka ta vanhu lava vona va tilahlela xipatini yena a ri ka movha na van'wana va vuya tirhweni maritshana movha wu rhola va va seka mara itimhaka ta ku sesise vanhu va ti vavisa hi vomu vanhu va xava tiloyara swi onhele na lava va suka ku mintirhweni va ku va ya kaya a vuya tirhweni ende mthekesimo ku u hanyile wa ha kota ku ti tirhela a nga vulangi ku hi makuri ni va pfekini a ni nga hi endlisini u le ku lweni a pfuka sembyeni bya mutini u nga ri vana va hina va nga swi vona ku ri u ta ku tilahlelela mali i hina vatswari vona hi sa hi dya mali u file Nemetwenses network ay kahle vayingiseri va mbele ku vileleni la vera mile ku twaleni kahle indlela le kama msultani rituli tlhelo ra mtana rona a ri ngeten un'wana mingiseri lo makume naro timinete ntsena ku phela ora ya khumemberi na kona ku Afrika wa vulavula un'wana mingiseri lo nhleka hayi batsat papa lava shumi aye hayi amita miknyatani tindlela ngwa tikongoma nkonko baba yena ita futhi leswo zanini mo ti vulavulela kambe azanini ko va masipala yena ya nkonko anko stadium #X19 yes kama mko yini we but na ta vulavula hi site ra road accident fund ni loko ni langutela non bot site aka xilo xin'wana na xin'wana lexi ni nga xi languta South Africa loko ku va na mbhova wa swin'wanyana ku vanhu va kota ku endla vugevenga aka swona vanhu va hatla va tsutsumela va ya disturb system leyi a yi ri kahle kumbe swilo leswi swi famba kahle hi ndlela ya kahle va kha va rilisa vanhu lava mali yi kota ku va pfuna hi ku minkarhi yin'wana loko u zo va ka accident a wa ha koti ku tirha ku tika so loko nga koti ku tirha ku tika va road accident fund va va ku rilisa ku at least u kota ku tihanyisa na ndyangu wa wena loko ri ku evil you are a breadwinner ku nga sikiwi akaya so van'wana va vona opportunity ya ku hayi khona ku na mali hi ku ende mali leyi ya dyiwa hi se va navela hi ku vona timbilu evendeni va ku hayi leswi hi nga kurisiwe swona ku ho ni ku banyana hi mpama ni ta ku khandziyisa basikiri ho ni ku banyana hi mpama ni ku phemela xintu se na va ku bonyana hi movha va ta kota ku phemeriwa mali ya road accident fund which is very wrong hi ku vatsete swi vava ngopfu ku i va i ri na mali i yi kuma i ya dya 3 years or 4 years after that 4 years se ku sala ku hlupheka wena hi timhaka ta ku somehow laha a wu tshoveke kona kumbe laha u nga vaviseka kona wa fanele u ya ka check up ya cheka ku ri swi swona swa ha tshamisekini na mali a ya ha ri kona a wa ha koti ku ti tirhela so mani ta ku vanhu a va humi ka mihleketo liya ya ku ri voniyani ya chayisiwa ni ta kota ku kuma mali ku chayisiwa ka wena a swi affect wena ntsena loyi a ku chayisaka u va ri affected na family ya wena loko i chayisiwile va va ri affected xibedhlele lexi nga ta ya kuma vutshunguri ka xona naswona xi va xi ri affected hi ku va lava ku seyivha vutomi bya wena mara ku ri hi ku wena i lo ti hoxa hi vomu ku ri hi ndlela ya ku loko ku ri ku munhu a swi kumeka ku himpela munhu loyiwani i lo ti hoxa apatini yexe mani ta tsaka na va xiphorisa a va ngheneleli a pfuleliwa case ya khomi ka society a khomiwa munhu wo fana waloye ku swilo leswi ta kota ku stopa because loko ni langutini our government yi relaxa ngopfu yi yimela ku va na problem before yi act so I think it will be much better ku ri ku actiwa sweswiwani before ku va na ti-problem to tala hi ku vona vanhu van'wana a va le ku kumeni ka mali ende vanhu lava va ngo lo kuma ti-accident straight ku ri accident hayi leyo munhu a tindlela so vanhu va ka hina a va ringete ku va huma ka swo fana leswi ya mali ya nandziha yona mara hambi yo nandziha yi nga nandzihi khikhwita vhele yi le ku va nandziha le ribotpet va le ku dirayivheni va le ku khandziyeni va le ku dyeni ende kwalaho ka ku loko se va vuye na swimovhana na tintombi ta hina ta chava ti famba na vona hi vani ngo se va na mali se ku ndleriwa sweswiya a ku va na nchumu xa nkoka xa ku loko munhu a heta kuma mali accident fund andla yindlu andla mati kumbexana tindlela na toilet yo flasha ku a nga ha yi kule hi ku wa khwita masi swo fana leswi i ti xavelanyana ximovhana xa kahle i kota ku loko i la ta ka check up i kota ku famba hi xona hi ku wo wa khwita na le taxini loko wo tshama na wona hi ku khumba nyonga leyi wa rila hi ku wa ku vavisa so munhu a vanhu a va swi hleketi ndlela liya va hleketa ku loko hi kume mali yo la ku dyiwa which is wrong masitisa botet namiti kambe i kona un'wana la Mpumalanga a nga swi endla sweswo a borhela muganga mati a va kha va n'wi ndhundhuzela a khale ngopfu a kume mali ya road accident fund swi nga kahle sweswo ende swi nga ndlela loyi a yi kume hi ndlela ya kahle ya ku a kume accident vhela mara ma vona ni nga mi nyika example laha hi sekeni atikweni ku ri na vanhu lava va nga kuma mali ya ref ku ri hi ndlela leyinene va nga lo ti hoxa timovheni ivi vanhu valava va fika va ku atikweni ra ka hina hi rila hi mati kumbe atikweni ra ka hina hi rila hi gezi swin'wana swo fana sweswiya mi fika mi ta yini mi pfuna muganga or mi ndla library ku
na mundzuku loko hi mi languta hi ta kota ku mi tsundzuka hambi u tshuka u fambile hi ta swi tiva ku ri Mcindani i hi akele library hi mali leyi a nga tshama a yi kuma mara a swi kona sweswi ku kumiwa mali ku bomberiwa hina and then yi chayite tani mali leyi after 4 years yi helini ku tlhela ku vuyiwa ku ta komboliwa xithurandani hamindza nga xithurandani xa fole bot vana va kha va ku tongela mafisa botpet vanhu a va ringeti ku va va na vumunhu a munhwini a va ringeti ku va na vumunhu hi swo swi nga ta endla ku vanhu va kota ku hanya vutomi lebyinene masusa loko munhu va ze va ku munhu i kota ku driver 209 ku ri kwahleta i society yaleyo phela kahle kahle ku ngana ta se hi swi sugarcoat yaleyo it's a suicide loko wona ta dlaya van'wana khe ti dlaya na wena hi ndlela yin'wanyana which is very wrong but swo vona leswi hi swo hi fanele ku swi condemn vanhu a va ringeti ku hlonipha Xikwembu va hlonipha na vutomi bya vona va hlonipha na vutomi bya un'wana munhu la nga kusuhani na vona vutomi byi ta va kahle ngopfu tsetsa nimitwi kenseni amen 0860002543 maitsundzuka liya benzi liya ya le Mpumalanga a yi famba mani hayi a swi tshikina ni ngo va ta hi vutisa ku i swi pimise ku yini ku a yi tsutsuma swi tshike a hi vulavuleni hi leswi hi swi tivaka 0860002543 un'wana mi yingiserile nhlekani minjhani papa mina hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile ni vulavula na Fred hi Gwambe ka Rikhosa village a na ku khumba leya tipasi leyiwani ya la ka tipasi leti a ni ri ku na tipasi letiyani ta ti-non-citizen manilo ni mi yingiserile ni ta mi twa mi nga ri a mi le ku vuleni nchumu phela n'we mi lo nghena mukuku ya ti-citizen mi miyela se ni ta mi twa njhani mi nga ri ku vulavuleni ku na tipasi letiya ta ti-non-citizen a ku vulavuriwa nchumu hi tona a ni ri ndzi ku vulavuriwa a ku vulavuriwa nchumu hi tona hi kwihi ni ri a ku vulavula va inani va Home Affairs se ni a va khumbangi letiya ti-non-citizen tona ta cinciwa or njhani a xibukwana a ni ri ku fanele ku cinciwa ku fanele ku cinciwa xibukwana ku kuma sweswo leta swikhadani or ri kona ra xikhadani ra non-citizen a lava ku tiva swona ku ri tona ta cinciwa or njhani na ene vula swona ri kona na ra non-citizen na ni ri na rona ra khadi ra xibukwana se mina lexi ni leswi ni nga swi twisise ku hikokwalaho ka yini a mi lava va vulavula swona hina leswi a kuze a hi va vitanela swona va vulavule hi swona leswi a hi va vitanela swona swa n'wina ti-non-citizen i ti-non-citizen i vanhu vangani va ti-non-citizen va ti-non-citizen a va eka Home Affairs va vutisa ivi va kuma tinhlamulo okay inkomo papa hina hi vulavula na lava va nga ti-citizen ku loko mina khuphuka mi suka ka leri mi ya ka leri swi fambisa leswi na leswi na leswi na leswi ma swi vo a ni tivi kumbexani kumbe ni mi twisisangi mani nga ni mi twisisini 0860002543 loko ri ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komba ndlela a hi amukeleni un'wana mingiseri loyi nhlekani nhlekani papa mi manna va ku tatisa mbala na Robert na Songanyila a hi thanks ka leswa road accident ka road accident fund ni khensa swivulavulo leswi swi nga vulavula ka ku vambirhi vanharhu lava nga hundza loko munhu a vaviseka hi ti-road accident fund vanhu va ka hina va rhandza ku swi vulavula va ku munhu i famba hi movha ya nenge ku ya ti tsema nenge a kota ku ma ku nenge so mina lava ku vula leswiwani ka vanhu lava va nga tirhisi ko tala swilo leswiwani mina na n'wina hi karhi loko kha hi tirha bopet hi nge hi patwini fika hi ku hi lava mali ya nenge so ku ngetelela ka leswi va ka swi vula leswa swa 30% ku vaviseka ka 30% loko va kha va ndla ti-analysis ku mina na n'wina loko hi ya fika laha hi chayisiwa hi movha a nge ku mali yo ringana hi vaviseke ku fana hi tsemeke nenge kusuka tsolweni ku nga wu nga avi kona hinkwenu hi vaviseke ku fana hi hoxiwa na ti-plastic ku fana a nge kumi mali yo ringana swi na ku value ya wena as munhu yi tani hi kwihi
avuton'wini bya wena ku ya mahlweni a wu ta kota ku endla mali muni before u fika ka life expectancy kumbe ku munhu i kota ku hanya ku fika ka 75 years ivi va kota ku nyika value ya mali liya ya ku vaviseka ka wena ku tsona ku i nga ha koti ku humelela ku fika kwihi. Lero loko munhu i nga tirhi a wu koti na ku titirhela wo tshame wo pfuka i na byala kumbe i pfuka i tshama u nga endli nchumu. Loko i tikuma i tshoveke nenge ti-analysis letiya loko ti tshika na loko i vaviseke nenge mi ta kuma swa ku un'wana i fika a kuma 40,000 un'wana a fika a kuma 50 million. That's why loko mi teka ka xivulavuri xin'wana xa kumbe deputy minister un'wana loyi nga hundza a vulavula ku nkarhi lowa wa 2010 ku na lava nga huma na timali to tala to tlula 100 million ku ri ku huma ka road accident fund leyi loko munhu a ri la South Africa yi va ku yintsongo kasi ka lowa wa le handle yi va yi tele because va languta value ya yena na currency leyi a yi tirhisaka ku landa kona. So vanhu va ka hina hi nga ti hoxi tindleleni a hi loko i nwa minkarhini leyiwani n'wana u tshama ka hi nga xisani hikuva sweswo i vulema lebyi i nga ta tisola swi nga languteki i tsandzekana ku ti endlela swilo leswi hi lava ku ti endlela swona a swi kahle. And a swi to lomu ku vulavuleni munhu a vulavula ku la tani ya kuma mali ya nenge nghena patwini va endla na ti-TikTok va kha va huwa ende van'wani va dlina va swi teka swilo swa mampela a hi endleni swilo leswi hi nga ti nghenisi emapatwini. I xikombelo xa mina ni khensile mhashi ku khensa mina buta khensa inkomo isesho mingisela umngana lona FM 0860002543 wena angula okuyini eka nomboro ya 0860002543 ikhume nkombo ti minute ayiseba awara ya khume mune mangemsava nokona kudzumba na mina kwala ka mngana lona FM akomandlela kumbe a swona kambe msirtana yaleyo mhaka 08002543 a kuti ku no angula ku yini ku endla leswaku hi ta kota ku vona ku hi yisa ku yini amahlweni. N'wana mingiseri hi loyi nhlekani ihlekani eko konthala mi pfukeli papa no mi ndzumbile na n'wina hi mitini van'wani va mi pfuxerile mosa ni sungula hi ku hlamulanyana buti va lava ku humaku mayelano ni mapasi lama a va vutisa hi wona mi nge yi kumi nhlamulo emoyeni sweswo mi nga va hlamusisa swona ku a va yi laha ku nga aplayiwa kona cause ku na swilaveko leswi lavekaka so a va nga ta yi kota ku mi nge yi koti ku yi hlamula alright ni humbini ka yoya leyo hi leyi ya la mapatini leya le mapatini number one munhu mina self ni fanele ku va ni tiva leswaku ni na vumunhu ku loko ni karhi ni famba vutomi bya mina byi hlayisa kumbe ku hlayisa vutomi bya vun'wanyana swi ta endla leswo ni va ni raya khaka hi mhaka ya ku swi nga endla mina ni pona eka accident leyi ni nga ta yi endla kambe ni lovisa un'wana makwerhu. Se swilo leswi mina hi nexe kambe vumunhu bya hina byi sukile kokwani Khalanga n'wina a mi ri mi dyondzise n'wana la malembe a mi dyondzisa vanhu va ku tiva van'wanyana a va nga tivi swi fana na mhaka leyo fana leyi mina hi ku tiva ka mina na twisisa ku loko ni kha ni rheya mina ni nga phakati ka movha na lava nga ndzhaku na lava nga emahlweni na lava nga matlhelo se hi ku endla sweswo ta endla ku ni va na vulawuri epatwini na loko ku buluka thayere ni ta kota ku yi lawula kambe vumunhu eka hina vanhu a bya ha ri kona kokwani Khalanga ende a swi nge endli ku Afrika wa vulavula a nga dyondzisi wa dyondzisa kambe u dyondzisa tintlhari na vanhu lava hlwelaka ku khoma loko i nge hi khoma mhaka yo fana a hi ta twisisa ku mhaka leyi vulavuriwaka leyi ku lweriwa vutomi bya hina swi fana na leswi mi nga va mi karhi mi swi hlamuseta ku a ni ali ku mi nga nwi ende a mi nga vuleli leswo va nga xavi byala emathavhenini va nga mi dyondza vanhu lava nga na tithavheni kokwani Khalanga va ku mi vula ku vanhu va nwa ngopfu swi vula ku va nga ha nghenisi mali kambe ku na ku overtake manwelo kokwani Khalanga se kambe hinkwaswo sweswi endliwa hi ku vumunhu bya hina a bya ha ri kona kokwani ene mi nge swi koti kambe Afrika wa vulavula i le ku dyondziseni hi minkarhi yo tala loko ho twa mbulavulo wa 100 a hi ta dyondza swo tala ngopfu kumbe ku twa Afrika wa vulavula a hi ta dyondza swo tala ngopfu swi ta vula ku a hi ta va hi ri na vumunhu leswi a ta endla leswaku vanhu hinkwavo hi va vakreste masisi ya kokwani Khalanga se a hi fani na loko hi karhi hi dyondzisa a hi dyondzisi vanhu lava khomaka ku fana
hi leswi hi tekelaka ngopfu endhawu mi nga twa ku vava ngopfu swinene mi kuma munhu a kha a famba xitibhi lexi mi xi vulaka mi ti vutisa n'wina self mara hikwalaho ka yini munhu mina ni na mhaka na swona loko mbo za mi twa a ni na mhaka na swona a ku na leswi ni nga swi endla hi kokwani kanani nametweli papa ni khesini I can't 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula nongonoko Afrika wa vulavula kwa Munghana Lonene FM Makombandlela ungwane lo bingisene nhlaka Hello papa Uphuke Epokere mjani buti Bakhomba le ya rivini Kalanga ima December shis eba efare mtuveni akutshame ba tshama mavhiki anharu so rivilo va isuka etsutsuma engaswi ku etsumela ku ya ta hi ya kutshame Kalanga ayitwali antswisa Kalanga ayitwali Kalanga sikun'wana hi ta va ti number 1 ku ka hina hi ta va ti number 1 ta ku nghena tilweni ya rivilo a swi pfuni nchumu xikombiso Kalanga va mhana hina va hi rindze 9 months va hi rindze 9 months where it's tsandzeka ku rindza for 2 hours loko ri patwini overtake na ka ti-burial line kumbe ku yimanyana for 5 minutes kota ku vona ku pfunekile vola ku tiyala no leswi vula swo Kalanga swin'wana hi ta va ti-number 1 ta ku nghena matilweni ana ku lo jayariwa nchumu mo Kalanga ni huma ka Dzumere ni ka Madini ni fona i ta twa eka airtime i fonela n'wana hey imbekela sikisi i tsumela sikisi i veka na vutomi bya ka benka ku i tsumela ku ya mabyala Kalanga swin'wana a hi veni nghozi yo bonyana vanhu va ka hina leswaku a hi hlayisekeni rivilo a ri pfuni nchumu Kalanga hi ta fika makaya hinkwenu hi hlayisekeni loko ho famba kahle rivilo ri va nga ri veka khale loko va ku hi ta famba 120 ka highway ku ya fika kaya that's loko u suka Joni I think it's about 500 5 hours 5 hours ele Kalanga ko va nchumu le famba kahle 120 movha ya tsutsuma Kalanga hi famba rivilo le henhla tsutsuma ma 200 a hi ku tirhanza Kalanga I would translate all. And it's not even fun. Our slices more between our really Kalanga. No, I can't. You can see. Income. Nakoma meaning sala story lesh, ne? Iri mina poo woma poo. Edi 26 September 2021 chaisule ilendako ka mova wa xiticha maphorisa ya Tzaneen ni ri ku drive-eni ka movha wa mina maphorisa va tile ka nghozi ya kona va ni byela ku hayi movha ya mina yi ta lunghisiwa mara se va ni fonerile ku ni ta police station ivi va ni nyika fomo ya komba ku mina ni ta hakela 33,000 rand leyi nga lunghisa movha wa vona a ni pfumelangi ni tsalele provincial inspectorate wa maphorisa email August 2022 ivi va rhumela maphorisa ra xitichi xa Bolobedu ekaya ku ta teka statement phorisa u ni byele case ya mina a yi siya na le court se a ni fanele ni nga rhumelangi email ka lonkulu maphorisa se a va ta ya yi kambisisa va ta vuya ka mina loko va hetile ndzavisiso hi ti 9 ta December 2024 a ku ri na road block laha ni nga yimisiwa ku ni chajiwa hi ku ni fanele ku lunghisa movha leyi hakelelaka ya imani hundala sweswo bingisela Munghana Lonene FM ni la ku ya le ku nga na Munakisi Phineas Malachi Munakisi Phineas Malachi ko kun'wana la ve ri ku pressa kun'wana kwala Kalanga etanku se ndhawu pressa ni twa ku i kona na ku ya hi tsalo leri ni nga ri kuma la ri komba sweswo se Minduku ku ya hi nkunguhato lowu nga endliwa i ku hi ta va hi rhurhele executive mayor wa Mopani kusukela awara ya 1 kufika awara ya 2 tabaka hi la ku twisisa ku timhaka ta mati ya Mopani ku ti fika kwihi a ku vulavuriwa hi ti-face a ku vulavuriwa hi yini hinkwaswo sweswo hi ta va hi ri na vona la vete hi ku ya hi tatana Ngoveni vita na swivutiso va ta va ri lulamile ku ta swi teka se kusukela awara ya 1 ku ti vutisa mina swimbirhi swinharhu swivutiso ivi n'we mi va vutisa swivutiso swihi kumbe swihi leswi mi nga na swona loko hi kha hi vulavula hi timhaka ta vukorhokeri bya vona tanihi masipala wa Mopani hi timhaka ta mphakelo wa mati eka miganga leyi mi tshamaku eka yona se tsalani hansi awara ya 1 ku fika awara ya 2 Mundzuku
hi ta va hi ri na executive mayor wa Mopani councillor Pule Shai hi vo va nga ta va kha va hi nyika xifaniso xa ku timhaka ta mati khale eka ku va ta kwa se namuntlha va ze va pfumela ku ya mindzuku hi ta va hi ri na n'wina se hi ta va hi vona na vona kwala a moyeni lowu wa Xikwembu. Munagisi anina okay kumbe xani ni nga ku Munagisi ni ku yala anga ko yala anga kona ai swi tikomba ku ri na munhu na namuntlha siku ra ku 17 ku ya hi nxaxamelo lowu ni nga wu khoma laha hi fanele hi va na swiviko swa ntlangu wa cricket kambe sweswi ni vulavula ku Afrika-Dzonga yi ya vaxisati ka cricket va le ku tlangeni va le ka test match yin'we leyi nga ta ya mahlweni na Ngilandi yi le ka 231 for the loss of 8 wickets yi tlhe yi rhanga mahlweni mhaka ku Afrika-Dzonga ka eninyavu yo sungula va tsandzeke ku fikelela mintsutsumo leyi England a yi endlile hi kolomo ya ka 140 se a ni hlekete ku hi ta va hi kha hi bula na vona la kambe a va kona se leswi va nga ri kona a hi yeneni mahlweni kuma muyingiseri wun'we kwalano va ncindani hi pfala na yena hi twa ku i ri yini hello nhleka hi mamukeri ka Munghana Lonene FM nhlekani a ku na munhu la i mani ya ka X ni ya vona ku le ka X va ri yini loko va ha lunghisa ya le ka X yimani ni ya like imani la man okay but timovha leti to pfumela ku dya hansi a ku endliwa nawu ku ri movha loko u yi xava a yi hindzi ka 120 km/h hi xona xintshunxo ya na sweswo swi nga hi pfuna 120 km/h na xo xi nga hi pfuna xintshunxo xolexo ku twisisa mhaka leyi ka antswa ni vona nga ri yin'wana ya timhaka leti ti nga hi pfunaka hi ndlela leyo ni vona magayisa andla vujijiji laha ndlela ni tivi ku siyo yini hambi yo nyoka kwala kaya ke yimani twa ku i ri xiphiqo xa yena i yini andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula hello salat mina tinharhu a tekeni loyi hi twa nhlekani mi amukeri ka Munghana Lonene hello ahe minjhani sesi wa mina hi pfukile minjhani n'we awa hi pfukile me Margaret wa ka Ngoveni ahe sesi Maki a no ku vulavula hili ya mapatu ku na buti un'wanyana na ye iza a kuma mali ya patu and a lo tinghenisa hello ni mi yingiserini se loko a tinghenisa a kuma 200,000 liya a nga zanga a yi tirhisa nchumu loko a fika a nghena byaleni o fika a teka mali liya a swapisa va nyika va dya sweswi a nga na peni wo ti endli ingaku wa penga se hi hleketa ku eka mali ya patu na ku a ti lavela Josephine liya makumo yi n'wi endlela mali a ni vona ingaku swa antswa ku i nga tinghenisi patweni i endla xin'wana lexi vonaka ingaku xi nga ku pfuna ka ku endla mali ni twa mi vu Josephine mi ri ku endla ka yini a ni ku vanhu va rhandza ngopfu mali ende ku na vanhu lava u kuma ku waya munhu a ku i ya ku laveni ka mali se a ya lava mali a tshika ku tinghenisa patweni ni vona ingaku swa antswa hi ku loko munhu a kume mali liya a nga ha endli nchumu hi yona wo famba a ti endla meste 1,000 mara loko se yi herile wa hlupheka hala tlhelo nengo luwa a nga nghena a ti vavisa wu sala wa ha vava a wa ha holi vutomi bya wena hinkwabyo ma swi vona se endla swin'wana leswi vonaka ingaku swi ta ku pfuna ku endleni ka mali ntiyiso ngopfu sweswo mi swi vulaka sesi wa mina mara n'wama n'wi jelazela musi 200,000 ya yena ku kumbexani na n'we mi nga mi n'wi dyerile a swona hawa mara me loko a lo ni nyika
a hlangane na mehe a ni nyika kumbe 100 rand kumbe a ni xavele cold drink sweswi a hluphekaka a ni ta n'wi zama se a nga zanga ni zama i zamela vanhu va ku na vo njhani ni mi twisisa mina inkomo Khensini inkomo ku sungula ni tirha ka Munghana Lonene a ni nga tshama ni nghena no aya khensa sisi ya mi amukela nhlekani wa n'wina a wu vi lowunene a khensa swinene nakona ku Afrika wa vulavula u fikisa switsamakumu a wu humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathebula a hi hlanganeni nakambe na nongonoko lowu fanaka munduku ni ri tindlela hinkwato tikongoma a TZN hi le azanin liku hela loko ka vhiki wena u ta va u ri kwihi ke tana ta va na hina hi ndlela yoyeleyo nokona ku dzumba la mina hi lowu wa landzela na Ike Ngobeni nhlekani lowunene tata